Waangalizi watukufu, assalamu alaikum. Masihu ya leo yanu tihimini jitamke uhusu eze voti za husue parti jua zijoka ukaya M2000 jawo ni miguguma idi hao haruma omtartibisho ze votizo amsabiki na behamando okaya miti mndu urongo he parti jua miti dhamana wa he parti jua shamade namna wenji mzijua okaya umjio wasfahami Said Ibrahima haruma e parti inu miaka na parti ilona plan ya kuendesha daula ya isafiselewa ya kanti ilona fief ya kana mawakala ya kana barnamaji jimla ya kuendesha masiwa yomane ikao wakati yaritsa ukaya narijibu emiparo yaho wakomore hauka kweli ze parti zinungizo zinji abora hunda parti mfana nasi yambari fanyi haziwa zima eskeri honga nyarende nursi fanye parti ya saya raba ukefikira yuti imbisha ejua inu badi wanti wandu mfana nasi haukaya zionoka rejimu inu ikhtilafi sharia bahanu hinji kijaka demokrat ama fahmi Said Ibrahima harshindi ha argument zaka rationnel okana mbio kaya hindi banu ozwadingo wa hendisa daula ekay chef de l'état wae ge nationaliste bimana ge patriote ya bozeno gozadu ngabo pi ya zojo rekebishe ganzao chef ujokaendese daula ikeye mwana mkweli ulona hamu ne daula ulotiari yarengeze risku pia hasibabu ne daula inu basi zabakiabo izo wanduja urongo wa lugha nzima basi harbe generation niyo nao inu kabasi mundu ulone jirma ya al-ustadh al-sheikh Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harbika mifano mingi ya mdungano wa ndogo zahe wadungana yaho watani ya wahahe nena mnako handize komorinu njema basi megoni mifano lofano ukaya ele balanzwani lila bona jiri hata leba mgule wanadamu wana wazingamanyi harafanyiza kordo fomboni rutoshuno nda shawiri tujuru azali ya zilo atende sambi ya jaya rengaezi ya tsogu tamishiwa kajata Faransa afanye débarquement kajokaya Faransa wengia kanzaya ya ziba mafitia joka izia kajamla shawiri hendata ha wajeni wa Kiafrika wajawa toba mafitio zoro ngekawya lazima yazifanye de koloneli tijao kajajo zifanye bakaze tuhuma za ukaya kumoringa bugashi kabati ngabo kabati Faransa mbakabati Faransa mbakabati kajauro ona urengaye risk ya upua wajizijome amanda ya mawatwani ya amanda ya wende wapare entreprise za Marekani za ufanya prospection waje warijuze ukalega shingilo lodo wakati konze ya kaufungwa basi baada ila konze ifuha hola raisi uliyongwe ndombiyo yafanye jamvi la uvura madepite watu waziwa watu votewa ende atahenzia waswarifu legashilo basino wakomori ujua yosile muhimu wa hesuje zala mambili zeni sokaya raisi Sambi yemru okaya jua rengeriski harmonisi inu yabo yemfana na fahamu kwa famiani sokaya kasi par ça un homme qui sait prendre les risques qui aime ce pays vraiment cadre hanzia za sharia e parti inu ngejo uruma niyo ngejo urahimlwa ni Komoro niyo ngejo uruma mahaminji abonge yone mana ya rishinda rabali malaho no rwashe ni mazimeji no wana rajiunganyisa ne parti ya jua hauskitif en 2016 wakati kaendar maze voti rihundu kaya ngabo wandu watu utaha waishie familia vubulo harumai clan waihansi mimi nje kawelewa chari kawona nao ha Sambi armamona no wakamhu amisho raisi Sambi nasihi wana ndo walobala
wambia ukaya yenye edhamana yinu ya uraisi sirwa wationo unumsafara mziro au kangabo mabundi ya kanti haruma ule mengunu wa parse le plus faible walangamize wa mbohezi hakiza hao bimana hatireze experience ya shirandeza basharuja pia hatire hamba ntinu nyanzo mrujo sharia eza saya ni wandu wanashama wajua ishimani sauni hindi hauka engei kaye makadru walo bonsi nupi yangu ujua basi kwa jajo tosha hande sensinu ishimani sauni ndi mana mwelo karmaze voti sa 2016 ngabo makadru wenji kao kwa jaka usaidi ya fahami yani wajivuru malika tindao wange kwa tuta hamdu mana hindi izi fikra iza kweli kasti za uhishensi inu shangizo faida za nafsi ya za tendewa lade mana ikao baada rinda rabohaze voti 2016 yehu ono reaction ya parti jua e parti jua watsanganya mobilisation za urenga magari wajaze mabenir je fanye siege waranti okaya wo muhimu wa hao famia rate ya bohaze voti rija 2019 rabangar fanya oye primaire yabo kijako lazima swali aljuzisi au kaula ya tende yafanya kampani njema yaboha ule lazima ya candidat d'office d'accord ngarfanya oze primaire wende watrishe warenge maelektori wengi wajinasibisha wala wajovote fahami kwa jatu wandupi armwe list zilale za songesa sidi ya hosiu yende ati candidature ya songesa fahami ya jivura. Donc itsomoza zilamvume za he parti jua en 2019 ilati haki ula ti udhamana zinongoza jiri okaya karna ujua urenge première formation politique ya henti ilofanya wana tobiambi babu kartuni kawa komori toma ya bongar nikawe ma adversaire umvuza okaya wanwandu watushino ndese parti yao hamishinzi desturi ya kisharia ya buyo ti parti narwala we 100 mètres. Et ce qui est arrivé parce que parti randi barwani harenge ezedhamana zinu hata ije hunda basainu hafuliliza mara ngwendo kujaishia kongre kujaishia democratic garjoka barwani kweli hakabuskwile akaya hajuruhulwa sababu de parti ajuhurwa haudafie parti inu shanga bozinji kao zimshindi ikali hakika akaya dhamana wa parti nganzo ya jore ngazeri siku zonti pia likubali ukaya hufanyeza haho rijo utarajia ukaya ufanye voti za uadilifu unike generation nyindwaji ijeba liembani ya zindwaji ili ritowe azaliwei esafari ino uwamboni artende wawarishangaza kabisa ukaya hena mahao tsobana artende wambani artende harumazi constitution ukanazi boykote ifanyishiha hata yoni wakaenda maze votiyo wambani artende 2019 funga sabote zifanyishiha wamba kartende arme madepite ngarzi saboteo madepite wende azaliha warenge pia ngubasuensi watina ushahidi ngemda mwishili yenye mananyanyi fahami au kaingiaka SG ajokamba asisi juana rende wakishahidi wakishamba habari haruma ya Assemblée Nationale ritini kazali weyenti haibasu wawaeche sha barwan kamjashinda mawane angli ija omahaunu lukaya ngaranzore ndi haruma zembana akaya wambori tsende ngarjoka ya kanoshujuzi ya voti na boycott kizi ya voti yabo manda ukaya na ridaziri jomondani ribulazali alelesende akaya kazali hafanya bujilio hajaze ajao habala wa msuje ne bambao wende wavaze bleu wajaza arenge ba fonctionnaires zanvu wende wajaza wadunga abo wanazibaba wadunga abo wende wafanywa na bujilio swafindaru zemedianga zijamba sondage azali premier ngojukamba zali kaja hundaze voti garanzore ndi arma resistance bari balwaze fia muda mwinji zibalwaze fia karjarongo wa muda mwinji kabisa abo ngele urani kwa ishwa baha shamezi miili ya ujitamka na rishi profite rieneso wa komori ukaya emroika sima fakanasi shakartumnika mikro ya juheya manipilo wa komori ya wambi ya kwa komori owenji wa hao ngwaele wao siasa shanga watu una lecture politique
hena wajuhambilwa wotutwa rumaze tamazandrabo wajuwa mremele koti au kaya kasujua enamna emishinzi ya zali ya ijomo wao mtijuba ebenge zevotizini hofanyishiha ngiyo muhimu zifanyishihe au kaya gazijo fanyishiha insha Allah Johanza Barwani wede mzee uhime uaminishe zevotizo zibire au haki ukubaliwa wenji wa hushinde ya ukaya kartina shabaha shokaya lirumensi inu wasinokari towe azaliwe haruma voti karna ujuale oriparu ulemengu je urisaidie barika anzar fanye ze voti zimenye la ngarjua pararo saidie kanga mmonao ze biro de vote bana waika jahunda hata so ingu twamba harenge ezi ngwazo irenge igozi shamvu ebenge zona kanza nambi sikanza nene shilize ukaya ha wallahi wa rabbul ma'bud garimste hiyo ni nyimazuki watu manzo mende sensi shana mfanye ze election bafahamise Ibrahim yesimru wa ujarari ya sharia harajahdi ya ukaikani ko aminifu nejua gujofanya hizo ndio hawafanya Barwan gujoenda jusqu'au bout ekawa na shama wajua wamniko aminifu ekawa matsinda shabo zibiri hau haki gujolejeza rende rasutene ujovoteo abonge Barwan mzee watu kanza ukaya ba mindu ya mrumdu hazi demana ulinde rata hezi rihurejei jeri pange daula Komor rihense mishinzi ya dola ranzi mahkama uja uadilifu wa nsoma uja administration publique uswafisha hazi zahe maziri karichiewe una uadilifu yole zenongo ranzao haruma muda utohule insha Allah rihense mishinzi ya siasa rihense mishinzi ya kweli ya dustur ikaomdu kana tujwa hikome namna inu ili ensi hatu ibasa uhedi ngosi na ritireze experience ya hezabira ukamdere mahandani harema marabili hamba utawende zahe woti shujaa yo hima bada natahi wanrwaji wajoni imilie tena riremme tena babanu wanrwafanya siasa zinu ngwara lo hitwa gwabomolo gwapuloze nyumba ngolilwa wana ngwatawo bonze wadungu hata bonze waliswa sumu sisi kadwasti bastishe elizitambu izozo ntipira shauka ya rilikweshwa baha shauka rijitamu kerambe kartuma nzazali baturambe na rijomo daniri kenti haukaindi karamba uka kartuma enda ya bukusina fursa tena ya ushinda organize bunjilio kutina haki ya ufanya bunjilio wala nukonoja kushili ya kwa kutikandida abonge wasila ndaunu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngamshukuria parti jua nezevoti wajuka uzifanya 2000 na mwombeani bahati njema na ukaya hena ujovotewa singarjo mdunga sha khasatan metrofami baranzima harani siasa ino atajonde leo kajaparo kana confusion et mesure ya hingio constat izenongo ya Zambia pia kajaparo rambie kinyume ya hazo zenongo ya rambia pia kajaparo rambie kinyume ya hazo na ye katina vahanu ya wewa abange mwanadamu nge madilifu katina tonto arme parcours politique yahe womri ukaya jua mjue mjifahari ya ukaya ile mndu lazima ya bale bendera yahe parti katinda embe hamroaji de vote wa kisharia shadika kisharia ngamjo wona ngarjuja limangari rumrumeleni ravu ramali rawakati wassalamu alaikum.